Kiongozi wa maana kutoka Murang'a, Getungati, Seneta wa Murang'a, Joe Nyoto. Asante Kivishoi. Kivishoi. Adwa Kivishoi ni geithia Murang'a. Ni mwasi amukira. Mie nyumeta kuria Murang'a jetagwo Joe Nyoto na twoka kuthikiriria ground. Kore gwito maraiga no one time goko Kivishoi murauga atia. Goko Kivishoi murauga atia. Kore gwito Murang'a marauga mutongoria uri kamera haria mekugera ni rigiji. Goko Kivishoi murauga atia. Goko Kivishoi murauga atia. Mutongoria wanyu no. Mutongoria wanyu no. Ni mukagera kamwe mugere. Asante sana. Ithuĩ tũtiena maũndũ maingĩ tũgũkĩte gũthoma harĩa Komai. Twakiuga tũke tũkĩmwethegia andũ a Kivishoi. Ndamũrũmĩrĩirie. Ndamũrũmĩrĩirie. Nĩ mũkũnyitĩrĩra njamba ĩno. Nĩ mũtongorie. Gĩtũnie rũrĩrĩ arĩa rũkũgera. Tũtikaninwo nĩ gĩthĩnji. Tũtikaninwo nĩ gĩthĩnji. Rĩu ndĩmwĩre mwenda gĩthomo gitũ gĩcenjie. Kure thururũ turorete githomo kĩrĩa twatigirwo nĩ Mwai wa Kibaki gĩcoke, kĩrĩa kĩararirwo nĩ Uhuru gĩcoke, githomo gĩtena marĩhi day school. Njĩra nĩ ĩrĩkũ? Njĩra nĩ ĩrĩkũ? Mwenda mathibitarĩ maitũ macokie riri. Njĩra nĩ ĩrĩkũ? Njĩra nĩ ĩrĩkũ? Ndĩmũria andũ a Kivishoi na Sofika nĩuga wega, mũndũ akĩũraga mwana waku nama no mũikare thĩ mwarĩrĩrie nake. Mwana no acoke. Githĩ gĩthĩnjiragire ciana citũ. Githĩ ndaciũragire. Agacoka araiga iria ingĩ rathagwo magũrũ. Ũcio nĩ wa gũtũma kauma. Mugei bu. Ugei Murang'a bu. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mengi ila kuambia William Ruto kwamba wewe mipango yote yako imesambaratika. Kila mtu anakujua wewe ni mwongo. Ulikuja huku ukajua sisi tunapenda pesa mfukoni, ukaja ukatuambia ati hasla bottom up. Sasa tumegundua ukora wako na ujanja wako na udanganyifu wako. Sasa Rigiji ametuambia jana kule kwetu Murang'a ati umetambua kwamba Wajaluo wanapenda mambo makubwa makubwa. Ndiyo sababu sasa unasema Singapore ili Wajaluo kwa sababu hawajui uongo wako ati wakuamini wakupe support. Tunataka tuambie ndugu zetu Wajaluo, tafadhali ukiona cha mwenzio kimenyolewa tia chako maji. Si ni kweli? Agĩkorwo ithuĩ atũhenirie na nĩguo aratwĩka rĩ, githĩ toguo akameka magĩtuĩka nĩ support. Kwa hivyo tuambie ndugu zetu Wajaluo tunawapenda, na Sifuna ametuambia jana kwamba baba la Raila Amolo Odinga alikuwa amemwambia Sifuna kwamba 2027 Kasongo ni kumaliza kuu. Kwa hivyo asanteni sana, Bwana Yesu awabariki. Lakini wachungaji wametuambia kule kanisani, hata jana kule tulikuwa Murang'a, wachungaji wametuambia wamegundua udanganyifu wake na hawamuungi mkono tena. Kwa hiyo William Ruto anza kufunga virago. Njia ya kurudi kule Sugoi iko na ni pana, tutakusukuma mpaka huko, ubaki huko milele mpaka Yesu atakaporudi. Asanteni sana, Mwathani ya murathime. Nani ya babo? Jamlik. Haya. Alambe. Kivishoi woye. Kwa majina mimi naitwa Joe Kamau, ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa mbunge kũrĩa Ruiru, na ngauga ithuĩ nĩtũnogetio nĩ acio me thirikari-inĩ na tũkanogio nĩ acio maroka na tũhuimbaro, na tũkauga ona angĩkorwo no mũnjĩtĩkĩrie no ndehe kura cia kuma kũrĩa Ruiru tũhote kweheria ũcio ũtararuta wĩra gũkũ, tuongerere wa mabati nĩgetha tũgĩe na thirikari ya DCP gũkũ. Ithuĩ tũrauga ithuothe tũthikĩrĩrie kĩ no ũcio ũtararuta wĩra wake no kwaria ũru wa
10 footballs ya hizo club 10 muendelee kucheza. Alafu sasa mtanialika siku ya final nikujie nyinyi na pesa, si ndio? Tupange mzuri. Sijui ni kwa nini polisi walizuia nyinyi kutumia kiwanja. Lakini msihangaike, hii shida itaisha. Gutire bure tekagatea. Wapi hiyo makapteni wapatie hiyo mipira? Sawa sawa vijana. Mtapanga vizuri alafu mtanialika. Si ndio? Nilitaka kuja kucheza na vijana. Kibichoi oye. Nitoi kuidhania. Harambe. Wapi watu ya one term? Wagapi wanasema Kasogo ni kufinish? Kasogo ni kufinish? Wangapi wanasema Kasongo aende? Wangapi wanasema ni wa DCP?